Muraho neza nshuti bavandimwe mukomeje kudutega amatwi hano kuri televiziyo TVS, ni Ivan kugira ngo mbagezeho ibiganiro byacu bya buri munsi. Ubu tukaba turi kuwa kabiri itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 2024, cyane turi buze kwibanda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nubwo turi buje kubitira hirya no hino ku isi, gusa twongeye kubiyegereza tunabaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, tunabasaba cyane kubana natwe no kutuba hafi kugira ngo dukomezanye mu bihe byo guhana amakuru. Rero ibiganiro by'uyu munsi bikaba bihagarikiwe nanjye Ivan kugira ngo nkomeze mbagezeho ibiganiro aho muherereye mu mazu yanyu, mu mago yanyu, mu miryango ndetse n'aho mu bikorwa byanyu mushobora kuyakurikirana. Rero tukaba tubahaye ikaze kugira ngo dukomeze tuganire ku birimo bibera cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ikomeje kurangwamo n'ivangura rikomeje kuvangura amoko muri icyo gihugu. Ubu rero tukaza kwibanda cyane ku bijyanye n'ibigo by'amashuri bimaze kugara n'ibindi bitarushe binafungura kubera impamvu z'umutekano mukeya w'ivangura nanone wabayeho, aho turi muri Kasayi, intara ya Kasayi ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, turaza no kugera muri Ituri ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kubera ibyo by'abanyeshuri byinshi, ibigo byarafunze abandi bagaherekezwa n'ingabo za leta kugira ngo babashe kugeraho bakora icyo kizamini. Ibyo rero akaba ari byo tugiye kugarukaho kugira ngo dukomeze tuganire ku birimo bibera aho ngaho mu ntara za Kivu ndetse no mu ntara ya Kasayi. Ubu rero amakuru yacu naho tuza kwibanda, tukaba tubasaba cyane kurutega yombi, kandi ubundi tunabibutsa yuko ari byiza kandi bikaba iby'ingenzi iyo mukoze subscribe na share ndetse na like video zacu kugira ngo zikomeze zigendagende kuri benshi, inshuti n'abavandimwe, abari kure n'abari hafi, kugira ngo bakomeze bumve amakuru mu busasiro cyangwa se mu modokari zanyu. Rero tubahaye ikaze muri aya makuru tugiye gushikirizwa nanjye Ivan kuri uyu munsi. Amakuru yacu rero akaba yibanda cyane mu gihugu cya Kongo, ariko nanone mbere yuko turi buze kuvuga aya Kongo, reka tubabwire yuko muri Israel ubu bivuga yuko ejo Hamas yaramutse yemera ibyavuzwe na Israel, bikavuga yuko Hamas yemeye yuko intambara ishobora guhagarara nayo ikabasubiza abantu bayo bafashwe kuva itariki 7 z'ukwa cumi umwaka ushize. Bikavuga yuko rero ibi byavuye ko habayeho ibiganiro hagati y'intumwa zari zivuye muri Misiri ndetse na Qatar, zemeza Hamas ko ishobora kwemera ibyo Israel isaba. Gusa Israel yo ikaba yavuze yuko ibyo Hamas yemeye ari amahuri, ari ibinyoma, kuko iyo ishobora gukomeza nanone ku avance cyangwa se gukora ibitero mu gace ka Rafa. Kugeza n'uyu munsi biravuga yuko agace ka Rafa y'Uburasirazuba gashobora kuba kafashwe n'ingabo za Israel. Ibyo rero bikaba ari byo birimo kuvugwa muri Israel. Hamas yari yaramutse yemera, ariko Israel yo ikavuga yuko ibyo yemeye ari amahuri, ari ikinyoma. Ibyo rero akaba ariko bihagaze hagati aho muri Israel. Mu majyaruguru intambara, ibisasu bya Hezbollah nabyo byaguye ku butaka bwa Israel uyu munsi, aho habaye amasasu menshi ndetse n'ibitero bikarishye mu majyaruguru ya Israel. Nayo ikinyamakuru cya Al Jazeera muri Israel ni ikinyamakuru cya mpuzamahanga gikorera muri Qatar, ubu kikaba cyafunze muri Israel. Bikavuga yuko rero impamvu yabyo n'ubu itarashigwa hanze, gusa kikaba cyaramutse gifunga kubera leta ya Netanyahu itacyemerera gukora muri icyo gihugu. Nayo harimo avugwa nanone hirya no hino ku isi. Reka tujye mu Burusiya, aho uyu munsi itariki 7 Putin yongeye kandi gutwara iki gihugu ku nshuro ye ya gatanu. Akaba yongeye gutwara manda y'imyaka 6 kuva mu mwaka wa 2000 ayoboye iki gihugu. Akaba ari imyaka rero 30 igiye gukwira umuyobozi w'iki gihugu, ndetse abanyagihugu be bakunze cyane yongeye gutwara iki gihugu. Bikavuga yuko rero abanyagihugu bagaragaye bafite ibyishimo byinshi, nubwo amahanga asa naho atemeranya nawe, ariko abanyagihugu be bakaba bishimira ko uyu munsi yongeye kurahira nk'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya. Bikavuga yuko rero nubwo hagiye kurahira guverinoma ihita ishyiraho, nyuma akongera akitorera wenyine
premier ministre cyangwa se ministre w'intebe. Ibyo rero hakaba ari byo itegeko ribigenga aho mu gihugu cy'Uburusiya. Uyu muyobozi benshi bakunze kuvuga yuko ari umuyobozi w'igitugu, ndetse abenshi bakaba bamunenga cyane kubw'intambara yashoye muri Ukraine. Biravuga yuko nanone hamwe n'ibyo abanyagihugu bye bishimiye cyane intsinzi y'amatora yabaye mu kwezi gushize ubwo yatsindaga afite amajwi hafi 87. Rero Putin akaba agiye kongera kuyobora iki gihugu muri manda y'imyaka 6 iri imbere. Hamwe n'ibyo rero tukiri mu Burusiya, reka tubabwire yuko Uburusiya nyuma yuko habaye amagambo akomeye ya leta y'Ubufaransa, bwana Macron akaba yarashikirije ijambo rikomeye yuko Ukraine mu gihe yoramuka isabye ingabo z'Ubufaransa yuko nabyo ingabo z'Ubufaransa zishobora kugera ku butaka bwa Ukraine. Ibyo byatumye Putin avuga yuko ibisasu bya kirimbuzi cyangwa se ibisasu bya nucleaire byegerezwa cyane ku turere twa Ukraine. Bikanavuga yuko ndetse na David Cameron, uyu nguyu nawe akaba ari umunyamabanga ushinzwe imigenderanire n'amakungu mu gihugu cya UK cyangwa se Ubwongereza, akaba nawe yaravuze yuko Ukraine, imbunda z'Ubwongereza zishobora guhabwa Ukraine kugira ngo zirase ku butaka bw'Uburusiya. Ibyo nabyo bituma ndetse leta ya Putin nayo ivuga yuko aho ingabo z'Ubwongereza hose zishobora kuba zishobora kugirwaho ibitero n'igihugu cy'Uburusiya. Ibyo rero akaba ari byo birimo bivugwa. Hagati aho reka tubabwire yuko nyuma y'ibyo nanone umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping nawe hari mu Bufaransa mu rugendo rw'iminsi 2 kuva ejo, akaba arimo ahura na Macron baganira cyane kubw'intambara ya Ukraine isa niyagabuye ibihugu ndetse n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu. Reka kandi tubabwire yuko iyi migenderanire hagati y'Ubufaransa ndetse n'Ubushinwa yaje kuja hasi cyane kuva iyi ntambara ya Ukraine itangiye. Ubufaransa bwashatse gufasha Ukraine, naho Ubushinwa bushaka gufasha Putin. Bikaba rero ari ibintu bikomeye cyane muri iyi visite hagiye kumara iminsi 2, bikavuga yuko bari buganire ibintu bifite ubuzima bw'isi. Hamwe n'ibyo rero reka twongere tubabwire yuko Amerika ndetse n'Uburusiya byaje kwisanga abasirikare babo bari mu kibanza kimwe cya gisirikare. Aho turi muri Afurika mu gihugu cya Niger, aho ni mu burengerazuba bwa Afurika. Aba basirikare b'Abanyamerika bisanze bashikiwemo n'ingabo z'Uburusiya mu gihe Niger yari misaba ko ingabo z'Abanyamerika zotahukanwa zikava mu gihugu cyabo. Ibi rero byaje kwisanga izi ngabo zose zigiye kubana mu gihugu kimwe, ibintu byateye ikibazo cyane muri icyo gihugu cya Niger. Bikavuga yuko ibo batazi ko babigenza. Hagati aho bakaba hariho ibiganiro hagati y'ayo maleta yose. Naho ayandi akomeje kuvugwa nanone muri Niger nuko ikigo cy'Ubushinwa cyahora kimba inoro ubu cyahagaritswe n'ingabo zo muri Niger kubera yuko habayeho amapfa y'ibikoko cyangwa se y'inyamaswa bivuye ku mazi mabi byamwoye kubera ibyavuye muri iyo cukurwa by'inoro. Bikavuga yuko rero iyo yabaye impamvu ituma babaye bahagaritse ibyo bigo by'Abashinwa gucukura inoro cyangwa se amabuye y'agaciro muri ibyo binombe aho mu gihugu cya Niger. Reka nanone tubabwire yuko muri Kenya naho ikigo cy'indege cya Kenya Airways cyongeye gusubukura ingendo zacyo muri Congo mu gihe byari byanze yuko cyongera kujyayo kubera yuko abakozi bayo bari bafatiwe muri icyo gihugu mu kwezi gushize bakanafungwa bazira yuko bari bafite amafaranga yari yerekeje mu gihugu cya Amerika muri New York. Bikavuga yuko rero uyu munsi cyongeye nako ejo nimugoroba cyongeye gusubukura ingendo zacyo muri Congo. Bikavuga yuko rero abo bantu bashoboye kurekwa na leta ya Congo ubu bakaba bidegembya. Kubera iyo mpamvu rero icyo kigo cya Kenya Airways kikongera kugenda muri Congo. Rero tukiri no muri Kenya nanone haravugwa yuko umuyaga utararangira, ibyuma bigaragaza yuko uyu muraga n'ubundi ugikomeje aho muri iyi minsi iri imbere, ndetse n'imvura bikavuga yuko muri uku kwezi kose kwa gatanu ishobora kuzagwa muri icyo gihugu cya Kenya. Nayo Amerika yo ikaba yavuze yuko ishobora gutanga miliyoni 6 kugira ngo bongere gusanasana ibyagiye bijyanwa n'imvura ndetse n'uwo muyaga. Reka rero tuze kugaruka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo,
aho turi buze kwibanda cyane ku mashuri. Reka tubibutse kandi rwose gukomeza kubana natwe no gukora subscribe, sharinga amakuru yacu ni byiza kandi ni ingenzi kugira ngo dukomeze kubana. Rero muri Kongo ibijyanye n'umutekano nuko nanone kimwe intambara ya M23 n'ingabo za leta n'ubu igikomeje, gusa abantu nabo bakomeje guhohoterwa ahatari ingabo za M23, haravugwa amapfa menshi mu buryo bw'ubunyonyezi bikomeye cyane, aho twavuga nk'abatutsi muri icyo gihugu bakomeje kugirirwaho nabi kandi nta mpamvu. Ibyo rero ni umusore w'umuganga hejo wishwe, akaba yarishwe n'abazarendo azira ko ari umututsi kandi yari umuganga ukora mu bitaro. Bikaba rero byavuzwe yuko uwo ndetse abantu bagerageje guhamagara kugira ngo nyaboneka yoye kwicwa, ariko byanga yishwe kuko azira uko asa. Ibyo rero ni akarengane gakomeje kuvugwa n'uwo tuvuze, ariko abandi ni benshi cyane bakomeje kwicwa aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru. Hagati aho intambara irimo ihuza leta ya Kongo ndetse na M23 nyuma yo gutsindwa kwa Minova, abasirikare ba SADC ndetse n'abarundi bahise bavuga yuko bagiye kwitegura neza kugira ngo barebe uko botera ibitero simusiga kuri M23. Ibyo rero tukaba ari byo tumenyereye kenshi bavuga yuko bashobora kugaba ibitero bikomeye kuva intambara igitangira. Ubwo bakaba bakomeza kugenda basubira inyuma, ariko nanone bizeza abaturage ko bagomba kugarukana imbaraga nyinshi. Hagati aho ngaho turababwira yuko hari diru y'amadrone yasabaga miliyoni 500 z'amadolari Bemba yari yamaze kwemera hamwe na Ramaphosa, ariko bikavuga yuko mu cyumweru gishize habaye inama ndetse abenshi bakanenga iyo nama yo kuzana ibyo bikoresho hakoreshejwe ayo mafaranga yose mu gihugu angana gutyo. Ibyo rero bikaba byavuzwe uyu munsi yuko iyo nama yashatse kuburizamo uwo mugambi wa Bemba wo kuzana ayo madrone n'ibindi bikoresho hakoreshejwe amafaranga angana na miliyoni 500 z'amadolari y'amanyamerika. Tukiri rero muri iyo ntambara irimo ihuza Kongo ndetse n'ingabo za M23 cyangwa se AFC, bikaba rero bivuga yuko iyi ntambara aho igeze iri mu marembo y'umujyi wa Goma. Bikavuga yuko rero hagati aho ngaho imijyi yose Minova, Kanyabayonga, ibyo byose bimaze gufatwa n'inyeshyamba za M23. Rero bikavuga ko SADC yamaze gusohora itangazo yuko iri bukore ibishoboka byose kugira ngo irwanye inasubize inyuma M23. Amagambo yasanzwe ivuga kuva kera, ariko nanone bikaba byaranze. Reka nanone twongere tubabwire yuko hagati aho kubera izi ntambara abanyeshuri muri iyo ntara ndetse ni mu zindi tubuze kuvuga, ibintu bimaze gukomera cyane, ni ibintu bigoye yuko abanyeshuri ubu bagize iminsi batari mu ishuri. Bikavuga yuko rero abo banyeshuri mu minsi yashize leta yari yatangaje yuko abo banyeshuri batazariha amafaranga y'ikizamini cya leta, gusa kandi ubu ikivugwa nuko abanyeshuri ubu badafite naho bashobora gukorera ikizamini cya leta. Mu ntara cyangwa se muri teritwari zamaze gufatwa na M23, abanyeshuri bagaragaye barimo bizihiza, barimo baririmba indirimbo y'igihugu ndetse bari no mu birasi aho bagomba gukorera ibizamini bya leta. Nayo mu handi hatarafatwa na M23 naho bikavuga yuko abanyeshuri nabo barimo gukora ibyo bizamini bya leta, ariko ahenshi bivuga yuko nta n'amashuri yabayeho nk'uko batigeze batonda, kubera ko umutekano wakomeje kuba mukeya cyane mu gihugu. Reka kandi tubibutse yuko hamwe n'ibyo turaza mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bivuga yuko uyu mugwi cyangwa se izi nyeshyamba za M23 zagaragaye zirimo gufasha abaturage ndetse zinagera no mu bitaro kugira ngo baze kwizihiza umunsi mukuru w'abadamu ndetse no gusura abarwayi mu bitaro. M23 rero ikaba yatwaje ibintu byinshi byo gufasha abaturage, ndetse bikavuga yuko yaba ari leta imaze kuba aho ngaho muri izo teritwari za Rucuru na Masisi. Ubu rero biravugwa yuko M23 nyuma yo gusura abo bantu ndetse n'abanyeshuri bari mu duce yafashe bakabasha gukora dissertation. Ibi rero bikaba ari ibintu byanejeje abanyagihugu aho ngaho aho Nanga ari ndetse n'ingabo za General Makenga. Ibi rero bikavuga yuko hari ibintu byiza cyane M23 ikomeje kugaragaza mu karere yagiye ifata.
Nayo tukiri mu ntara y'amajyaruguru, reka nanone tujye muri Ituri aho bivuga yuko naho habaye ibibazo by'amashuri, ndetse uyu munsi bikavuga yuko abanyeshuri aho bari bagiye gukorera ikizamini ubu byanze, ikiraro kikaba cyaguye kikagwira umuhanda, bituma abanyeshuri batagenda ngo bajye kuri sare aho bakagombye kuja gukorera iyi kizame. Reka nanone tujye muri Kasayi aho bivuga yuko muri Kasayi naho habaye amakimbirane y'amoko, aho hari ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi, biravuga yuko abanyeshuri bari bagiye kuja gukora examen ya ni ukuvuga ngo ni ikizamini cya dissertation, ari ibizamini abanyeshuri bahera kugira ngo bakore examen d'etat mu kwezi kwa gatandatu, bikavuga yuko rero abo nabo batabashe gukora icyo kizami kubera yuko habaye amakimbirane y'amoko hagati aho, bituma ibyo bizame bidakorwa. Intambara rero zatumye ibyo bizame bidakorwa, reka tubabwire ko no muri Benin ariko byagenze, bituma abanyeshuri benshi n'ibigo byinshi byimurwa kubera umutekano mukeya ukomeje kurangwa hagati y'Abalendu n'Abahema ndetse n'ayandi moko muri utwo duce twa Ituri. Ibyo rero nibyo tugiye kwibandaho cyane, turaza no kugaruka mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Gusa reka twongere tubabwire yuko muri intara ya Kasayi nanoneho haravugwa n'icyorezo cya kolera gikomeje gufata abantu, ubwo bavuga yuko byibuza 35 bamaze gupfa, nayo 155 bakaba barembeye mu bitaro. Ibyo ngibyo rero nibiri aho ngaho i Kasayi, bikavuga yuko ariko bimeze. Reka tugaruke rero muri Kivu y'Amajyepfo aho bavuga yuko hari abanyeshuri bo mu bwoko bw'Abatutsi kugira ngo bagere ku ishuri bo byarinze ko batwarwa n'igisirikare. Igisirikare kirabamanura kibakura mu gihugu cy'imisozi miremire kibageza i Baraka, nyuma baja gukora n'ikizame, bikavuga yuko n'ubu bo bakora ikizame ariko bagataha mu basirikare. Urumva yuko hari insekirite iteye ubwoba muri icyo gihugu ku banyeshuri barimo gushaka kuja gukora ikizamini cyabo, ariko nanone bikanga kugira ngo bagikore, bigasabwa ko babasha guherekezwa n'ingabo za leta. Rero ni ibintu bikomeye cyane mu gihugu cya Kongo, ni ibintu biteye ubwoba. Reka rero ayo niyo makuru twari tubafitiye uyu munsi yo kubabwira yuko ibintu muri Kongo bikomeje kuzamba, kugeza no ku banyeshuri badashobora gukora ikizami kubera uko basa nuko bitwa. Rero tukaba dusaba ko mukomeza gusharinga video zacu kugira ngo duharanire kurwanira uko duteye nuko dusa. Abantu rero mukomeze muharanire uko muteye nuko musa. Ubu reka tubabwire yuko nanone ejo bundi twabwiye ko ibigo bya MONUSCO birimo gufunga. Ubu rero biragaragara ko mu bigo bitatu byari bisigaye, ikigo cya Mikenke na Minembwe na Baraka, biravuga yuko nabyo bishobora gufunga muri iki cyumweru. Ubwo bavuga yuko ikigo cya Baraka cyo cyamaze gufunga kigaha ikigo cyabo ingabo za FARDC. Ibyo rero nibyo birimo kuvugwa muri Kongo, nayo ubundi naho ubutaha. Mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mubane natwe musharinga video zacu, nukuri turabakunda kandi turabashimira. Abarundi turabasuhuje, Imana ikomeze ibarinde. Yanyu turaza kuyagiraho mu kanya gatoya, ay'u Burundi turi buze kuyavuga nayo kugira ngo twumve uko baramutse. Rero murare aharyana.